How no benai ban sawan benai April kinton sibun bahagi pun kiban sami kiban sa launch ma te ha kan video ngin yapik ya kita gi pun kiban sami shen how no benai ban wan benai April ma te shwa ngan sedang ngako ban ong yape babin singa bah ban like ya kan video bat singa bah ban poi ya kan channel jonga syaga 1000 subscriber ma teman-teman sedang ya kata ke pun banengkong ke ban sami how no benai April kata ke deka Samsung S25 Edge karena ke pun kan long ke bas tang bahalan kata ke slimmest phone ma te ngin yapik hang ne kita gi katukan ne teligi features bakan ai akajing he jong kan ga pun lana kata display jong ka kan long 6.6 inci da kata flat AMOLED display ma hadu sispa Hz ka refresh rate karam kala bandon hadu khat RGB karam bat ka storage kala bandon hadu sanspa khat RGB yau processor pat akan ga pun kin ada Snapdragon 8 Elite for Galaxy ka kamera jong ka bat kila ban ai hadu 4 megapixel bat ka ba pat ka kamera kata 10 megapixel ke ultra wide bat ya ke front part kila ban ai khat 4 megapixel kata ka front kamera te ya battery part kila ban ai tang lah 1000 kendai spa mAh lane 1000 mAh nomor kila pen slim pelat ya ke pun te kila le compromise no lane ki penduna no dau battery te charger part kan support tang 4000 watt utau charger ka operating system part kin ada Android 15 bat One UI 7 te kana ka pun kala support ru ya kata ka IP rating 6.8 bat kala support ru ya kata ka wireless charging te ya ka dor jong ka la expect kala ban poi hapding ka khandai pheu hajar bat hadu silak kata ka dor jong ka ma ka pun ka ba arpat ka ban launch how no benai April kata ka de ka Motorola H60 Fusion the most awaited phone ma kia thu ba kana ka pun kalong ka ba ya yeu ba jong kana ka Motorola ya ka neru kala ban launch haga first week leno second week jong no benai April te hangdeng nyepit ya kata display jong kama kata display jong ka ki ai daga 6.7 inci kata ka LPTO OLED display bat chispa 1000 Hz ka refresh rate ya processor pat ki ai da utau Dimensity 7400 ukam klan kendiat ma ya no 7300 tia ka RAM kala bandon hadu khat RGB ka RAM bat ka storage ru kala bandon hadu arspa 10GB ya ke kamera pat kin ada ga 10 megapixel kata ka main kamera bat sensor haga naga pun kin haga naga kamera kin ada Sony LYT 700 atau sensor ma bat sa kata ka secondary kamera pat kin ai khala megapixel kata ka ultra wide bat sa ka we pat kin ai kata ka 1 megapixel kata ka macro kamera ma front kamera pat kin ai 4 megapixel te ya ka OS pat kan support dau Android 15 battery pat kin ai da usan hajar san spa mAh bat charger ru ka support adu 100% watt charger tegana ka pun kala support ru ya kata ka IP rating ma IP69 bat kana ka pun kala yo ru ya kata ka military grade certified kamut ka kambas ma ka kalong hard mut kalong durable ba bat ya ka dor jong ka la expect kala ban poi hapok ka 400 hajar teng ne ka Oppo ru kan kana ka company Oppo ru kan sa launch ya kata ka phone jong ka kata ka Oppo K13 new iru ba kana ka Oppo kala launch ya katu ka Oppo F29 bat ka F29 Pro ma ndre nga claim cover ya kana ka video ya kana ka phone nomor ba kala ka rem pelat bat kita ki specification bat ka dor jong ka claim ya hapju te hakane ka Oppo K13 pat la kambiang kita ke specification jongka kumbala itu angne kata ka display jongka kin ai da kata ka 6.78 inch ka AMOLED display ma chispa Hz ka refresh rate bat chipset la na processor kin ai da utau 7 plus gen 3 tau ne ula best power no processor ma la da ka poi kumbaki ong kana ka phone kan poi hapok ka 400 hajar te ya ka RAM kala bandon hadu khat RGB ka RAM bat ka storage kala ban poi hadu arspa 100% GB ka storage ka kamera pan hangnya kin ai 10 megapixel bat bala support OIS ka main kamera ma kata nang ta 5 megapixel pat ka ultra wide angle bat 4 megapixel pat kata ka kala bandai ka depth sensor la naga macro te ya ka front kamera pat kin ai 4 megapixel bat ya battery pat kan ai 1000 mAh bat charger uba support hadu 6 watt te ya ka operating system pat kan support dau Android 15 lang ba utau Color OS 15 te kador jong ka kumbala itu wa kala ban poi hapok 400 hajar ngin saya pek
kini ki phone Oppo ki kamrem pelat lada ya compare bat ki specification jongki te ingin nyapit hakan nega model pat kan katno kan poi lada ka poi apo arpusan jar kumba ki atu te kan best bahagan nega phone tangnya ingin nyapit pat ya kataga sagawai kapun naga company Vivo la nega IQ mah te kan nega IQ Z10 karena telah confirm mah katwe 3 April kin launch ka te karena kapun lai thu ruba karena kapun kan day ru kapun ka ba he battery tam yamenta hapo India mah namar karena kapun kan ai dau battery ubah 9000 mAh bat hangne nyapit ya kata display jongka kajing he jongka kalong 0.0 inci kata kajing he jongka da kata full HD plus OLED display ka refresh rate kin ai sis pa RPH ka refresh rate mah bat chipset lane processor kin ada Snapdragon 7S Gen 3 karam kalak ban poi hadu kat 8GB garam bat ka storage pat kalak ban poi hadu 400GB teka kamera pat lai thu ba kan ai 10 megapixel kata main kamera mah bat kan support ya OIS ru te ya ka front kamera pat kin ai daga 100 megapixel 48 minit kita gi information jangka naga pun dan tangkat tu kan nehi kita gi information jangka ngi ya mah bateri jangka kin ai dau 9000 mAh kumbala itu mene bau bateri jangka naga pun unlong bahek tam ya mentah ya ka operating system pat kin ai dau Android 15 batu phone touch OS 15 sakawai pat ka pun ka ban mi hau na banai kata kalong ka Vivo V50e karena ka V50EM kade ka lighter version jong ka to V50 tah kana ka phone ka jing he jong ka display jong ka kan long 0.9 inci la ai ru da kata ka 1.5K quad curve AMOLED display sis pa RPH ka refresh rate bat u chipset lana processor kin ai da Dimensity 7300 ya garam pat kan ai 4GB garam bat ka storage ka 8 poi hadu 400GB bat ya ke kamera pat kin ai daga 10 megapixel kata ka OIS maka support OIS ru bat u sensor haga naga pun kin ada Sony sensor utau IMX 882 bat prime megapixel pat kata ka ultra wide angle bat ya ke front kamera pat kin ai daga 10 megapixel tangnya ya bateri jongka pat kin ai 1000 mAh bat ke support hadu kandai watt utau charger ya ke operating system pat kin ai da Android 15 batu phone touch OS 15 tangnya sagawai pat kata ka phone ka bansa launch kata ka long naga company Honor mah ngathara piatip ya naga company Honor tengin nyapit ya kita ki specification jong naga phone ka display jong ka kan point 0.9 inci kata ka jinghe jong kata ka display jong ka mo bat da kata ka 1.5K ka curve AMOLED display bat chispa RPH kata ka refresh rate jong ka bat ka jing shy jong ka brightness mut ka jing shy la ka brightness jong ka to ka display kan poi hadu 1000 nits kata ka jing shy jong ka ma ka brightness bat ya processor jong ka hangne kin 4 dati kena bahare re laya tu bahkan ada Snapdragon 6 Gen 1 unet tu bala rim palat mo ubah kisah ai tang hagi pun ki ba hapo kat we kat arjar 10,000 ki ai daun ngam tip re kin ai shisha daun ne kin ai daun tu 6 Gen 4 ubah thamai te hangne ki tha daun 6 Gen 1 te ngam tip re kin ai shisha daun ne lada ki ai daun ne te kam ler uta processor jongka te ngin sepet kin ai daun te ya karampat kan ai hadu kat RGB kata ga RAM mo bat ya storage pat kala ban poi hadu 400GB te ya kamera pan hangne kaben kamera kin ai 6 megapixel bat kebala support OIS mo bat sensor ubagi ai haga naga kamera da utau Samsung HM6 utau sensor mo bat megapixel pat ki ai kata ga ultra wide te ya front kamera pat ki ai 100 megapixel bat ya bateri pat ki ai dau 1000 mAh bat kala support 100 watt utau charger mo ka operating system pat kin ada ka Android 14 bat utau Magic OS 8.0 mo utau UI jongka sakawai pat kata pun ke ban sami hano bena April last week jong bena April lanela kala ban mi haga first week jong bena Mei mo kata gadeka nothing CMF phone 2 kampat mi lut kita ki specification jongka tangkat tu kan nehi ya ka display jongka kala ban poi 6.7 inci kata ka display jinghe jongka mo daka full HD plus AMOLED display sispa RPH ka refresh rate bat chipset lana processor kala ban ai da uta Dimensity 8050
te une prosesor ula best bama la itu lada oki ai shisha da uta te ka best bah kana kapon te yaga ram pat kala ban poi 5GB ka ram bat ka storage pat kala ban poi hadu arspa 100% GB te yaga kamera pat kin ai 10 megapixel kata ka main kamera bat 10 megapixel kata ka ultra wide te yaga front kamera pat kila ban ai daga live 4 megapixel te battery pat kin ai 1000 mAh bat u charger uba support live watt yaga operating system pat kin ai daga Android 15 bat ka Nothing OS uta UI jongka yaga naga phone 4 da tikenalut ya kita gi specification jongka in saya page ma anda ka la janmi te yaga dor jongka la expect ba kan de hapding ka khatsan hajar la ne RP hajar te lada ka posisa kumba ki yathu khatsan hadu RP hajar ka dor te kana ka phone kala best ba te lada phi kwa ban up ru phila ban up ya kana ka phone kan ya jeu ba namar ki kumba la ya pen i hang ne te gi specification jongka ki la best ba ma nalor kine ki banga la de batayam kita ki phone ki ban sami ha no banai ban wan tedang don susu ki be ru kita ki phone ki ban sami kum kana ka Poco F7 mo ka Poco F7 bat kata ka Poco F7 Pro lane ka Poco F7 Ultra tegane telak tikenama kin sa launch global kamut kin sa launch wa international mo haga arponia trik une benai March ha India pat kila ban launch ka hadin si benai lane ar benai kata kamut ha pedeng jong ume bat ujun te kindang bun susu kita ke wegi weru ki phone kum kata ka OnePlus 13 mini kata ro kin sa launch how no benai April ma nang tapat kata ka Vivo X200 Pro mini kata ro kin sa launch how no benai April nang tapat ka naga company lawa ka dega company India mo kata ka Blaze series jongka kata ka Lava Blaze series kata ro kan sa launch bat kata ka company Tecno mo kata ro kan sa don kita ge phone jongka kiba kan sa launch how no benai ban wan tementang atharai pila ya singa thu lana pila ya tip ya kita gi phone ki ban sami how no benai ban wan mo benai April te lada pi kwa ban yo kum kini ki update thamai ki ba ya de bat sepang ki phone sepang ki be ki tek ro te pila ban subscribe ya kana channel jonga ba pin nang yo ya kita gi update ba thamai dengan penkut ya kana video hang ne ngin ya sempat hagabe pat ki video jonga hagabe pat ki update te kublesibun